O te whatalo whatu nei, tai au li sofa maro Yesu Keriso, le tato ekalesia, ma lor so i manuia, whaftai wa maone nei avanoa, tato whiloa e lungo le Facebook, e pi o le tato masanio, no lewe te mil whamai. Ia e whapena kun whapitoa le whatalo wha i tato o whai o na maua mai tato whasalalaunga, ma tato mafuta e ni saunina. Whamania tele le atua i ato ni tai au. Yeah, all our young but we want to welcome those that do not understand our Samoan language. We welcome you to the service that if you're finding it on us and listening and tuning into this broadcast, we welcome you in the name of the Lord Jesus. And we pray that you will be comforted, that the word of God will help you live your journey. And so God bless you this morning. Ole fio pa ia nele tua mo tatou le kalesia. Ole upo le tua nita ia e whau taleina whapea. Jesus Christ is our only hope. O Yesu Keriso, mana o ia le tatou whamoe moena. The world is now beginning to crumble. We are now looking for answers. The world is looking for answers. The new norm now is keep the distance and stay away from one another. Family are being separated from their loved ones. We're not allowed to shake hands. We're not allowed to hug one another. And so the very essence of relationship building is being banned. And the very act of relationship building is now being not allowed. Hallelujah. And so we find that people die alone in hospitals, and they buried alone. We cannot travel from one country to another. Businesses are collapsing left, right, center. The economy is crumbling. The entire world has come to a standstill. O te whapea tuai, o te mea nei, e leo se te mi whai ngō whia o tātou loa, wa whapea nao na tā ofi le larolangi e taipeo se mea wa kuwha kua se i le larolangi. Wa whapea nao na tere tā pisinisi wa tā puni puni, wa lea mawhainga kako whio ai. O le tamau aingo atu nuu wa amata na whapea nao na whaalea ngaina. Wa matua o le larolangi se mea matau kia le i o mo mua iai. And here's what I think. I think now man has come to an end of themselves. They now finally found out that man cannot solve all the problems. Al me vale ale o te whapea toi le kalesia, o le larolangi ma mea lea o tumua. O whapea nao na su e tani o le lopo whi whaasanga ia. O matua I le loa le larolangi po le ale tani o le o le a whai o na whafo I le whawhita uni le o ui ele larolangi I le vaitemi nei. E matau tia la, o matua I le ama le tamau ainga o pisinisi o ka pungi le kelo o pisinisi o tatou noai le o to e whasosolo le leile larolangi. I want to say with all of my heart that God can change our situation. And He is the only hope of the world. He is the only option. It's amazing to observe that now the world cannot find an answer to all the chaos that is going on around the world. O le mea monia la, matua le inoa le tangata po le ale tani o le whesiri lea, o le a fo le tani o le whawhitauni le utato ui e le te mini nei. Ale melo, ale ala e kupongo le whiong pa ia le atua le tani. Le whamatala mai le whiong pa ia le atua le tani a tato. O le mea wale te whapea to e tato e kare sina, o la wane nei lose lo whamoe moe. Never ever lose your hope, because God is the solution and He is the option, the only option. He is the hope of the world. O le mea leo tato loa, e le o malama le larolangi, o le tali e tato, o le tali wa umana umai e tato, pe awa pe o istanga te whaoleina. A o istanga te whaoleina, o le wa umana umai e le tuli tali e tato. We now have the solution, hallelujah. The people in the world do not know, hallelujah, but we have the solution because it's in the Word of God. God's Word shows us how
to fix our problems. Hallelujah, Lord. Hallelujah, le mana umia, e mana umia le whapenau na te ngaka i le akua. E mana umia le tatou, tu le tatou whamoemoenga i le atua. Hallelujah, Lord. Na le te tongo le whionga pa i le atua, na o le kua e mawhainga suia mea. Na o le atua e mawhainga suia tatou situation. He is the only one that can fix our problems. Hallelujah, Lord. Yeah, interesting I ila te tilo fo le peua. O le wo o nei le lalolangi i le mea fo le o kwa i le mana malama pula kai. Wa le noa pula me la fai. Hallelujah, Lord. Wa le no pe wa fia fix le ko nga fa ma. Ya na bawala le ko nga fix le wo mana malama tanga. Ya ole separator ka ai na wa fa sanga fa kalo fa sanga ma fusi ya mea o mea e pure right relationships. Hallelujah. O le la ka ko mai le vai te mi ma o le mo na tana no le tu spa ia le me tupu le te mi nei ya mai o te fa pe atu le ai si o ye ni tano le ya ka ko tani da na le ko mo la fion pa ele tu so la tu si salam le fitu a o tana no atu la lo ye te tonu ile le tali o fa fita ni mai mo pe na i lo le la lo lami mai mo pe na i lo ele malo mai mo pe ana fa pe la tu te mala malamba. O loi tu tongo le fion pa ia le tani o whawhita uni. Nei pole ala mo konga whawhika uni ui ai. Hallelujah, Lord. Salama fitu, whai upo e whao ni lima. Na sea i la tau le wau. I le ala ele i uia. I le mauga i la tau le ai e nofo ai. Sa matera ina i la tau. Ma fia inu. Na lai loa i la tau, o nofo i stomu i te i la tau. O lo tana noa tu sipa ia. I tu ai ngā tangata ma mea na tutupu ia lato. Ia, ma le whainga tā na ui ei lato. Hallelujah, Lord. O lea tana noa tu sipa ia i mea e kai peia o te mine o kako iai. Lea tana noa tu sipa ia o le whamatala le whaisalamo. Ia le mea na tupu i tangata ia le la whamara matu. E le iso nga ese senga kele ma whawhita uni tato i te mine. Maila o tangata ia. They were the lost people. They had no direction. They were homeless. They were hungry. They were thirsty, and they nearly died. O tangata laia, which is eleison na ese senga tele male mele o tatou iai. Ile vetemi nei, pa tangata wale ino loa. They don't know where to turn. They have no idea what to do. Hallelujah, Lord. When the Bible says they are lost, it means that they have no direction. When the Bible says they were homeless, it means that they are not homes. Hallelujah, Lord. When the Bible says they were hungry, it means that they were struck. They found themselves in poverty. When they are thirsty and when they nearly die, it means that these people are struggling exactly as we are experiencing right now. O me wale ya e malamba. O le tu tongo le wa o kanka ia le la so ese senga ke le ma mele ka ko wi le ke mini. I when they find no direction, when they were homeless and when they were hungry, when they were thirsty and they nearly died, hallelujah, Lord. This is what they did. Fai upo ono fa mole. Ona ranga le o la tau le ri lo la tau pupunga. Amen. So these people had no direction. They were homeless. They were hungry. They were thirsty. They nearly died. And then verse 6 says, they cry out to the Lord, and He rescued them from their distress. They experience negativity. They now had no direction, no home. They were hungry, they were thirsty, they nearly died, and then they cried to the Lord. Hallelujah, Lord. Instead of losing hope, instead of don't know what to do, hallelujah, Lord, they cry out to the Lord. And then the Lord rescued them. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Lord.
ele ma wale la rolangi se kali ka ko fi kaun haleluya lo ele ma fai le la rolangi ne na tali fa fi kaun le u ye ta to haleluya lo ale ka mala fa mai they cry out to the Lord. They did not ask the government, they did not ask anybody. They cried to the Lord. O te vai atu foi o le ale me fa ka ai ui ye ta to le ale me fa ka ai ke ui ai. If you don't know where to turn to, if you have no idea how to do things, if you have no idea where to go from now, and you are hungry, you are thirsty, you nearly die, cry out to the Lord. Amen. Hallelujah, Lord. And the Lord rescued them. Amen. And then the Lord led them to safety. To a city they could live. When you don't know what to do, and you have no idea where to go, and you are thirsty, you are hungry, you nearly die. Hallelujah, Lord. Do not resolve to yourself, and do not turn to anybody else. They cried to the Lord, and the Lord rescued them. Hallelujah, Lord. And then He led them to safety, to a city where they could live. Amen. They cried to the Lord, number one. He rescued them from their distress. Verse 7, He led them to safety and to a city they could live. And verse 9, He satisfied the thirsty and He filled the hungry with good things. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ave mai la fiam pa ia le toha mai ona fa mandie le tua le lato fia finu wa fa tumuina le lato fia ai mele le tele. Hallelujah, Lord. What a great God we're serving. Hallelujah, Lord. What a God who cares for us. Hallelujah. Ave mai la fiam pa ia le tua wa lato experiencing a mene. Hallelujah. And then they cry out to the Lord. Hallelujah. They to te lo lato ele fa pe fa ka mala le tua la na mtafa yoi. What an amazing thing to do. Why don't we turn to the Lord when you are experiencing stuff in your life? If you are hungry, turn and cry out to the Lord. If you are thirsty, cry out to the Lord. If you are dying, cry out to the Lord. If you are homeless, cry out to the Lord. Amen. Ole mga kilo ngai New Zealand malalangi mamele utupone ole telo isi aingo o foi farkavale. Telo isi ainga o le lopo fe mea no foi hallelujah Lord. Fakai di maloma la to sosani atato hallelujah Lord. But I will encourage you, don't cry to no man. Cry out to the Lord, hallelujah. Olo iaile le ao le tua ma le marosio le tua e mafai ona ia ta pena masauni se me moe. But mai la fio pai le tua mai, He rescued them and He led them to a city where they could live. But mai wo family le tua. Le ai ase se mali e ta to loto na le tua. O ke vai aku afa malie lo loto lo fie ino le tua ke mo kwai malie afa malie le tua lo fie ai ke mo kwai malie ha ele ai sisi tanga te sili atu le malie lo loto na le tua. Hallelujah. O le vai na lua o tangata ia mo tangata fa mo tangata wa they lost hope, they don't know where to turn. O le vai o tangata lo na lua le ta u le salamo le o tangata ia fa mai. There were people sitting in darkness, sitting in the shadow of death. They are bound in chains of misery. O tangata i whamai o lono nofo le pongi sā, i le ata o le oti, hallelujah Lord, o lo no no atia la tau i wha no anga. A whonga la tau whai upa sifuru. O konga kamaka ia le lata tutala noa iai, whai upa sifuru whamanu. Wena nofo le pongi uli o le ata o le oti. Amen. They sat in darkness and in a shadow of death, imprisoned in iron chains of misery.
The King James Version, they were bound in affliction. Hallelujah. Kamaka ia me kamaka lo ngofo pong sa. Ole atata lot. Me olo matua sai iu mea le fa no no. Hallelujah. Olo ngoingo kamaka fo ile they are emotionally and psychologically being in chains, and the Bible says ions of chains. Olo ngoingo mo fili mea. Kai pise mea la ngo kia ila ko ngo sai kia ai. Hallelujah. Ole fisini na pe si hale me wa ngo ngofo ka ile pong sa. Ole fisini po le alma wa ngo ngofo la ko la ka ko ki la maleta o la fion pa ile ko. There is a reason why people find themselves in darkness. Ele tika ka ke ya bo me pong sa. Ele fu tika ka mo fa ke wo ile ta to lo ti hallelujah. Ele fu tika ka mo fa ke o sai kia ni fa wo wa. Afongala to la maleta o la fion pa ile tua. Le mafu anga ngare mo ka ka ile fa mo wa. Mafu anga ngare mo fa ka ile pong sa. Kai po suma kasi fa mo ya. Wana na to fo wale ila fioma le tua. Ya. Mana to no ino le pule alesi si. Ya wa. Mafu anga na le mo ka pong sa fa fo le mele ka le si ya mo mo. Ole tele tamata. Find themselves where they are. Not because God wants you to be in darkness and living in a shadow of death or bound in chains of misery. It is because you have rebelled against the word of God, scorning the counsel of the Most High. Avant mela o le fafita o kasi le fafita o. Wa le la langi le mela wo nge. O ma wala ko ke inga le tua. Amen. Avant mai a ngo fo pong sa ma va pe nga ngo fo la tato loti manono tia ai fa nono ala. O le mafu amale ka o fa po suma tasi. O nga wa eke ke upo le tua a le lo wa ele mana o le fo tuanga le tua ya te oi. It's amazing how many people are depressed. They are living in misery. They are not happy, they are sad. They struggle with their emotions, hallelujah. But I tell you, my Bible tells me the reason why they are in darkness and in the shadow of death, bound in chains of misery, is because they have rejected the word of God. I am amazed that most people actually make decisions without the counsel of the word of God. I am amazed how people could reject the word of God and think that they can get along well without the word of God. Hallelujah. But there were people sitting in darkness and in the shadow of death, bound in chains of misery. Why? Because they rebelled against the word of God. They scorned the counsel of the Most High. Psychologically bound. It means that you're not happy. You're not happy with where you're at. Hallelujah. You're frustrated with many things. Hallelujah. You are sad all the time. Hallelujah. You are psychologically bound. I never made a film pay to my four couple member. Like I walk a oil a film pay to. I want to take in. I want to take in a film pay to. While the men I didn't go if you're not calm and get on there. Or if I follow me loving at the oil. Malemang wio lo molanga, hallelujah, ang ngati kang kike na film pa iya le to. Aba ngati ba fonga mai o mama le kai mi ngai wa ele lo po le ale men afai. O matua no tia o le fa no. O me na ti no foi e no foi lato loti, lato le o mo loti. The shadow of death, hallelujah. Wa e mo fo me po bisa, hallelujah. A ko mo ke fa fonga mai ke mala mala me lo ko fa kwai. Wa e fa mo o nga wa e ke e nga le po le ko. E che le vi fa longo il alma. Ha fatto un lango e che le vi fa longo. Io
ai ni me va ko se me ai ke le fifa lo ngala ba e o fa ngongwa o mo le fifa lo mo le po le ku mai ma pe na fa lo mo le po le ku ana fa lo mo le po le ku ke le o ma fa ngongwa nga ngo ki ai oi a fonga la a fonga fa po suma lo a fonga le mai ale ka le se fa po suma lo verse 12 o mele na ia fa mauna lo ina i ora to roto i ngā ringa mwafu. Pa u rato a de ese so yo a fonga la to o le ke enga e ka maka le upo le atua a fonga mai le lano langi o le lato te enga le upo le atua hallelujah Lord. And any nation that rejected the word of God and any group of people who reject the word of God a fonga mai in verse 12 that's why God broke them down with hard labor. The Lord broke them down in our labor. They fell down and no one can help them. So they can knock down the cake in my little hallelujah Lord. Although Moise cannot allow a great keke. A kilo keke, hallelujah Lord. Or I like a swear. Polema for Amal Mewalena and go for Yakaloki. Polema for Amal Mewalena and go for Mepong Shaka. Lama fo ma walinga e fa mo wa fa mo wa ke e ma lo pole ku wa ele ma ga fo wa ma Yesu hallelujah Lord ba ma le tala tus pa ya that's why God broke them down hallelujah Lord why a ngausia o se kanaka fe lolo ai a ngausia o ele ku ma wa ke e ngana na upu wa ele ma na o le na fo tu wa talo fai there's no hope hallelujah Lord. Aba fonga la ko le me fa ye tangata ia fa i posuma tolu ia ona ratu aranga tu be i no ratu puponga e fa ora nei ratu na ratu tinga aba ile simple me fa hallelujah Lord. They were in darkness, in the shadow of death, they were bound in chains, hallelujah Lord. They now experience hard labor. They fall down, hallelujah Lord. Then finally they came to themselves and they cry out to God. Hallelujah Lord. Vai lá o cole, pole ala mar koinga me fayel kanala. Ava matala tus paya when they cry out to the Lord, my God save them from their distress. If you want to get out from where you are, cry out to the Lord in repentance. Come back to the Lord and say, Lord, I welcome your word. I want to receive your word to myself. Hallelujah, Lord. Ma sui lo gratitude. Afaya kule la mo mofo le lalo. Avon mole kale si oto. Onisi oto e ala afaita to live so swani lo wolanga. Ma matu lo upete tai oe. Ai kele makamaka ya kifi makamaka kivi. Aure ngai kinga ina aba ko I mo manguya o ko man me a ina a ke e ngai chika ka ko kile fi fa lo lo pole tua. Aba ro te fa fo mai ke lo ko tonga ke muso ke fa lo pole tua ngo fo le la ko pe mai si me a fa lo mai lo pole tua. La na leva mata tu Spanya wo ma usi ila to ma pa ula lo. Aga ile fi fa lo mo la ko ke e ma fa ko wanga. Hallelujah Lord. Me la le fa me le na le nga sai sai ki la ko I fa wanga. Me le nga le fa pe nga mo fo la ko po sa. La nga le ai se un po le ku ya te oe po sa o ke le no se mea. Hallelujah Lord. For me to Spanya, they cry out to the Lord Finally they came to themselves and they understood that their only hope is to cry out to God. Mai sala mola ia lea, mai fai aku le kua, o le te tala lo roto mo fi fa lo mo ka pe mai sinela ia, a wala te ba ko Facebook pe ko fa anga la mo ka mai. A le ngai a ba o le ngai ma ko fa ma o le fa mo le kua, wa la me le fai. La ma le kua le fa mai. They were in darkness because they rebelled against the word of God. Amen. Hallelujah Lord. Ole mo fatama le tuwa ke mi nge ba ko ya ke mo for the comfort of your own home. That all you can do is just hear the word of God. Otahuhu fa lo le po le tua. Ale pawa le mega ke esel pongsa. Hallelujah Lord. They cry out to the Lord and he saved them from their distress. Fa fo ko fa ko sula fa ia.
Le ia mai ai la tau na po yuri mai. Ia ma ese mai ele kua la tau mai po yuri. Wana mo sia fo yo la tau no nota. Ia mo moku mo kanga, wa ese male ka o loki. Aleluia lo. O le tata loki lo no wingo tata ko kiki a feoki. Aleluia lo. Kaka ia la feoki, wala nga ngo ki e fa ngo anga. Aleluia lo. Wala nga o le po sanga wa o ia. Aleluia. Anga wa ke enga le upole atua. Listen to me. Most young people find themselves living in darkness, experiencing the shadow of death. Hallelujah, Lord. They are bound in chains of misery. All because verse 11 says, you rebel against the word of God. Hallelujah, Lord. Most people don't want to read the Bible. They don't want to hear the word. Hallelujah. When the word of God is being preached, you prefer to watch many other things. Hallelujah, Lord. Olha, mãe, não foi a cua, mas não é a cua, te fala, não é a cua. Lá na palavra, esse é o eu falo, hallelujah, Lord. God, led them out of darkness and the shadow of death, and he broke the chains of misery. Le ai ma se tangata e mawhai o ngā moku sia mo mai a mea ngai ngō ai oe ke whangoa ngō ai. Hallelujah, Lord. I have seen people that are looking for answers. We are counseling people who are experiencing hardship. We are counseling people that are living in shadow of death. Hallelujah, Lord. But I tell you, come back to the word of God. Listen to the word of God. Hallelujah, Lord. They cry out to the Lord. Hallelujah. And he led them out of darkness. Legale si Otahuhu. Ya fia e whanongo le upo le akua. Amata mai le lockdown nei. I have stayed faithful to bring the word of God to you in the most simplest way that you could sit at the comfort of your own home and listen to the word of God. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. But now, to many people, you now have the freedom to watch your TV and don't watch the word of God. How are you going to get out of your misery? Hallelujah, Jesus. I want to give up on Facebook. I call Suluape Paulo kamasangia yo la wale masangio ole makamaka. Ya okay, lopo makamaka le siango. Hallelujah. And I know because I know from the Lord. Pewa vele le ngiloko mamea pewa. Wama wale mo ya ekele fi falo mo ya isia amaka mai le so amaka lokka no mai ekele falo mo lo mo fakasi sela. But here's the reality for you. You are now experiencing darkness in your life. Why? Because you reject the word of God. Hallelujah. Can you follow me? What man I think I live on oil? I can't live on a carrier. So when I shall allow me so strong and hallelujah, Lord. Out of I live with my Camille, walk about oil. E uma le o longa ngai o se ka whangoa ngoa nga kere mga le upo le akua. Hallelujah, Lord. E pe ye sili e pui ka ua isi me e ke oe ngai lolo whalonga le upo le atua. That's the reason why they were sitting in darkness and in the shadow of death. That's the reason why they were bound in misery, because they reject the word of God. And when they cry out to the Lord, the Lord saved them from their distress. And God led them out of darkness. He led them out of darkness. You want to come out of darkness? Then come and listen to the word of God. Amen. Oh, tangata no tolu. Hallelujah, Lord. The rebellious or kala kuspaya upuya kuspaya lengi posepi. But they are rebellious, the rebellious fools, living lives of sin.
Olo fia ola le sala, o kanga fa me o tanga lotu te te ola le balea. A ka ole me ko le fu o le balea, ia pole ai balea, pole ala wa se si kwa cha mo fe ka wi ai. Hallelujah Lord. A tanga te o ka o kuspe fa mai te are rebellious fools living life of sin. Hallelujah Lord. There is no hope for you if you continue to live in sin. Oleh tu tahu le fiong pa ia le tua le awala e se ka maka ale le lo ai ma fa se mo mai pa mu ia ka ka ko e se mai yang saka ale le lo langi ga ki o fa pa sumo le fitu va mo o tangata va lea o no ala to so tu la fono mala to wa mi le anga o fa ti ngai na to ya ole ali ka o ka yo ele se ko fa mo fi le me le fa ka valea leva matela tu spo yo lava mo le ma ale punga ka sama tambio llama tanga vale yo tanga vale a mio llama vai ele se si o fa ma yo e no la o tanga e che o le a mio llama o tanga vale leva ele se o possesso do por a pa ele tua ma le a rebellious fools aleluia vai o kama vale wala ko ke ena le akua pa lola o ele me kupu kanga ke ena le akua fa ko suma va ia o ino ila to me ai malava o fala kanata fo ila to fa to olot ya fa fo mai o le me ka me o ino la to me ai malava o lo mo binga wa mai fa me le mai ko kiki ai o fa ko olot o va parang ele so mai they lost their appetite. King James, they could not stand the thought of food, and they were knocking on the death's door, meaning that they were knocking on the grave. O kanga mamai kanga wale ni appetite, hallelujah. Ama fo mamai, o si kanga wala mai. O ngolo fia o le amasa. O le amasa la le mai fai. E le mo iba mai. Hallelujah. A fai o sika ka ai aba ya le amasa la ai aba ya le mo iba mai puka. A fai o sika ka lo ya le amasa la le fai ya le mo iba mai kensa. Hallelujah. Pa me lo kala su pa iba mai. Pa me o kanga ka va lea. Kaka le wola le sala hallelujah fa ko suma balu le mafuana fa mai mo mangi la ko le mo mongi me ai hallelujah fa mai wala kala kai fa mai wo fala kala kai la to le fa to lot hallelujah. Sin will always result in death. La malo pu le mala mo mai ta to a matua le masala a makuar ko ina nau o fa mo mai le masala a makua le masala o fa mali oti mangingo la fio pa ele akua hallelujah o kama ke fi o le masala e fa ya la masala I u la mo mai fa fikau hallelujah but to spy your kaka by they are rebellious fools hallelujah. They live their own lives, they don't care, they are ignorant. They enjoy living in sin. Hallelujah. It's like a piece of joke. Hallelujah. Olo wan e o mama ka fa mai pia ai marwama mai olo le drugs. Hallelujah. E ka piece me Maria ya ke oi. Mai la premo pa ele ku oi vale. You are rebellious fools because you live in sin. Amai va o tsanga ke sa Malaysia va. Makia ya kule si ava, mafaya kule si mea. Oleva mala fiong pa ya, you are rebellious fools o ranka malea. Ele si upo fa ba ina la upo nga leva nga ko mala fiong pa ya le tua. Hallelujah. Ba me ole mafuanga nga wale nga ba. Ya ala wa maka ku ya ku fa ko le oki wo la ka mai, le oki le wo la ka ku le oki. They were knocking on death's door. Hallelujah, Lord. And then finally they came to themselves. Simple.
They finally came to themselves and they cried out to the Lord. Hallelujah. O te whaia te polea le loko le angasana wa kako wo o iai. Polea le loko le angasana me le ami o le anga ke wo o iai. Hallelujah. A e la ngonga inga no sala moma e foi mai ka wala au le kua whafonga mai. Ka wala au le kua mai la whafonga to, and he saved them from their distress. Meaning, laku le whamalo longa ia te oe. Meaning, walu aku le ai le lei. Ma ngongi a me ai. Wa e koe ai. Ma e koe fia fia ma ngongi o me ai. Wa whape ngama koe laku ma le whamalo longa ia te oe. O wa save oe le kua mai mea ki ngā. Vai upa luas pulu. O ia au ina atu na fionga. Whamalo ro ia te rātou. Ia Wa wa ina rātou il maria. wa whamala mai. He sent his word and he healed them. Aho mai. O le whamalo longa, lai le upo le kua. Langa lawa seto le upo le kua le lami. Mai tala tuspa ia, when the word of God says, by his stripes you are healed, then that word is settled, already settled in heaven. He sent his word. He sent his word to heal them, snatching them from the door of death. E makau kia le me whaia ka maka, e makau kia le me kupu ia ke oe. Pe a e sala mō le angasala, ma e li liu e se mai le angasala, ma e kau wala au le akua. E whaola inga oe le akua, ma sefe oe le akua, ma maku le upo le akua, wha mano lo ai oe, ma koe ave ese mai oe, wha ko ale oki. Kele ka maka la ko ki kau kingo, le wha malo longa le atua, e neo lato salamo, e lato masala ma fo e mai le atua, o masaulo le atua, wha malo lo, e lato mai lato mai umalava. Le amoamo kaka la le kau kingo, le mea makupu, e la kou mamai koe a whioki. Al wha malo longa le atua, le wha pena, le wha malo lo ina i lato. Hallelujah lo. Kele mo wha malo longa, e mawhai ona, na o mai atoe ona le upo le atua. Hallelujah lo. Blessed be the mighty name of Jesus. O tangata I tunga inga tangata lo na wha. O tangata le au whai pisigisi, the business people who think they could handle things without God. Tangata whai pisigisi, tangata e maua mea. O le lato manatu e le mana mia le atua. Hallelujah Lord. O lato fe malanga e whai lako pisigisi mo le lato manatu. E le mana mia le atua. Hallelujah Lord. Ai o ke whai ako te mana mia le atua. A o se whai pisigisi whafonga mai. If you are a businessman, running your business, thinking to yourself, you do not need God to bring success to your business, I'm telling you, you are wrong, hallelujah, Lord. Because God is in control of every situation. O ila tau o e wholau le wha ai le sami. O e whainga luenga i le masa tele. Pai polusu to. O ila tau o e wholau le wha ai le sami. O e whainga luenga i le masa tele. Pai polusu mo le wha. O ila tau ia la tau te wa aia ngā luenga le li. A ona mā venga i whai i le moana. Pai polufu lima. Wa o whetara iane ia. Whatu kuina le wha. Wala mai o na peau. Pai polusu mo le ona. E wa ai la tau le rangi. Tau ifo i la tau e lisua mai ai o la tau roto i le ato atu vale. Pai polusu mo le fitu. E tau tau tawa i la tau ma tau sua i pei o sa rata o nā. O whao ma tia fwoi o la tau atu mai umalava. Amen. Whafonga la le la toi whamata la le mea lea. O kakai e whai pisingi si lewa mai lea whianga pai lea tu whamai. They travel from one country to another. And they travel and see, ayo kei mi lea kuse pa ia lengi ma lele. Whafonga mai lea o lea lae. E tala notus pa ia mo mo wa afo ia o le sami. The business people were traveling from one country to another. They traveled on the sea, and it says here, they see the works of the Lord and the wonders in the deep. O ma si la ia le o le va fa mai ka ku so mai o ma ore nga o ma ore lo o ma ko o lo ale le lo fa o no super fiku fa mai wa pa u no ma pa u ko lo mo vi vole o so le va ale le va sale o le va ale le lo
Fa mai la tanga tu spa fa mai. E pe la ko ka o manga. A fa mai o makwale aya ngi me la ko manga. O kele la pe wa. Bo ka ko mo mangi va. Ai o la mama ko yo ma ko ngale me fa yo lo mo va. Ahora la so va me va. E an ngano lo e ke mala me le ke mala ke va no polisi me lo manga. Angala ma kus pa ye fa po lusu mo fiku. Bola ko maka kai vai pising, mo bola ko va ai le maka ki o me fa ye le ko. Mo ma ko le ko maka ngi wa han ma va han lo han ma e va ma han ma parasi lo le ni ma. Ale lo. No vai a tu le o fa pe ale o maka ia. O ma ko fe fe a. Fa pe a maka ia. Ai ma ke le ma o mia le ko. O le me ma sangia. Aolo lava inga kere au kupe. Mamanguia o pisingis. Pai le mamanguia le. O le kokelo isika. Mamanguia lo lava lo ola. O lo wa mana tua le mamanguia le pua. Ale le lo. Ai o te vai ake oi. O le ala mole mamanguia ingo le olanga le kingo le kei. E ke manga mia le kwa langa ile mafai ki kupe ele mafai e sisi mea maka fia le angi le makangi ya ke oe ele mafai lama e se malo se kanga maka fi le longo wa le masa ale bawa tamate mafai ya na le tuba. No one can calm the rough seas. Your daily experience every day, no one can fix your problems. Hallelujah, Lord. Ole ale tele o kupe le ma fai kupe. Ole ale kama ai malo kama ye kele ma fai. Hallelujah, Lord. Ava if you ever think you do not need God, kalo fai ke oi. Ele cho la ve ai hallelujah, Lord. Pe ava pe lo manatu ifo kele ma ma bia le akua. Hallelujah, Jesus. One of my greatest lesson I've learned. Hallelujah. It's when the Lord gave us a business and we saw that this business has a lot of potential. Hallelujah, Lord. I remember sitting in a hotel, a Shangri-La Hotel in Sydney, Australia. I was thinking about many things and contemplating on building the business. Hallelujah, Lord. One of the greatest things that God reminded me was that the Lord said to me, Sepi, don't ever put anything in my place in your life. Hallelujah, Lord. I said, Lord, this is a nice life. Hallelujah, Lord. But I don't want this kind of lifestyle. I need God in my life more than anything. O te vai atu mai atu ai, o le ale manguia le oranga ngai ke mga mia le kua langa le se mea o le oranga ngai ku mauso ma le lei. E ele aso po ke feo ki ai. E ele aso wai ai mea wa mai le kua. E kei me fa pena, au ke vate ki oi e ka ofi le atua e lo wola. Au lava ngai se mea ka ofi, au lava ngai se mea ma ke suku langa inga le atua. Amen. Hallelujah, Lord. Afongala told when they were afraid. When the rough sea was taking them up and down, hallelujah, they were staggering like drunken men. They were being thrown back and forth, hallelujah, by the waves of the rough sea, hallelujah. They were scared. They are on their wits' end. It means that they were so scared, man. I had one flight that I was in, going to India. I could never forget that. That was one of my experience I could never forget. I remember we were just about to land in India, and all of a sudden the storm actually hit, and the plane was being thrown sideways. I really thought we were going to crash. Hallelujah. I was scared, man. I was scared. But this is what I did.
Hallelujah. Fai pa lusu mo va. Ona rātou aranga atu lea i rei no rātou pupunga. Oi au mai ai rātou na yo rātou ti ngā. Amen. O fefe o lau la mea whai. O whaka i o lau ia ia pu. O warau lea pu. This is exactly what they did for Makala mai. Then they cry out to the Lord for help. And he brings them out of their distress. O lea la o mai au ia na o lea na whai da so ngā. I lo wa ma whau o lea pa ulwa lele. Ma koe lea ma so ma whau wa pe o lea so lea o ma kou. There's no possibility of the plane to land down. I really thought that that was the end of us. Hallelujah. And this is what I did. I cried out to the Lord. Hallelujah. Yeah, I was in this kind of experience. Hallelujah. But here's what I want to say. Hallelujah. Don't ever think, business people, don't ever think that you do not need God. You need God, man. Ke mga mia le atua. Mamawa, wala to fitani si atu le atua. O na sauna le atua, wala ve ina le atua. Fai upo nusu male iwa. Wani ua ia le wha i le maru. Wata oto ia te ia lau pea. Ia weba. Wani ua le atua le wha. He comes a storm so that waves are still. Hallelujah. When we experience rough seas in our journey, hallelujah, all because you have rejected God. You think you can handle life without God. Hallelujah. A wawa maru. Wa te taina fo i rātou le tauranga. O i rātou roto. Hallelujah. O le ungala. O na tai le moe le atua. E lo desired destination. Me na te vai atua i pole a me kupu ka polanga ke vakia ke oe a e kangi le apua. A kaula le mena o kangi le apua. A fonga mai. O le kangi le apua. O lo sala moa. O lo whapea mai le apua, wa le aia ma se si meo ke mawhaia. Wa maa oe alo wha mai moe. O le mea ngā kau le kangi le apua. O lo whapea ifo, wa le aiso marosi, wa le ise meo ke mawhaia. La oe ale atua lo wha mai moe. O le mea ngā kau le kangi le apua. Ale relo. O na wha mai lo tala tuspai o na fiu mai lo le atua wa la vea. O mea nge ke wa fa pele me fa ile ko fa yesi me e ma fa ile ko me a ma le se me le fa ile ko fa ko kon ni u e ia vai ta fe fai ma vau vai puna fo e fai ma fa nuo na mati ma fo ma le me fa ile ko po le ale me nga ke ma ke ma ia ko e ola pa pe ola na fa ko anga wa ma muia oe ke le ma me le ko fa fo mai e ma fai ele apua ma li ua vai kafe e fai ma koafa. E ma fai ele apua ma li ua vai punga. E fai ma mea maku ku, ma fai ma lau ele o maku ku. Ale relo. Ai sea, o le ala ma lau kilo le mea leke mai apua lai ola. Ai ma como fie ma le fape ifo lo manatu te lebe na mea le atu karofa ya te oe. E ma fai ele apua ma li ua mea ngai ke ma ai apupe e ola lau si usi e mea ma koafa. E ma fai ele apua o ma li ua ma mo vai punga e fai ma ele matutu ai sea langa ke wai fa pea ai e ma fai a ola me va pekele ma ma mia le apua kala fai ma fai pole ale ola me ana ki kiwa ya e vale anga le va marcus po ye ma fai ele atua na li ua fai pa toso mo le fa o le fanua la fune bu e fai ma mea la funa kuwa ono le amio langa o e no foi ya ma fo mai o le fanua e fa pena na futa le mai e ma fai na suia ma li ua ele atua e fai ma lau ele kele ele masima ele se me ola ai se a o le a mio le ango tangata lai no fo ai o ya va fonga mai le ai ma se atu nuku o manuia ile lololangi ne nei o lo fa pena na ola ile amio le anga ma le fasoka ka take a look at the African countries
They can look at the murderers, the corruption, the killing, the destruction. Hallelujah. The land that was supposed to be fruitful is now barren. And it's all desert. And famine is taking over. Hallelujah. They've got so much money. Hallelujah. That there's a lot of resources. The land, the fruitful land was turned into salty wasteland. The springs of water was turned into dry and thirsty land. The rivers were turned into deserts. Hallelujah. Why? Because of the wickedness of the people who live there. We invite disasters into our own families because of the way we live our lives. Check the lifestyles we are living in. Hallelujah. I tell you, But he can turn deserts into pools of water. But I make it by a all of them. I knew Kamaka. Maten local Kamaka. Hallelujah. And he live well a poor quaffa a frame of a puma. Hallelujah. But my Nakeli, who are the quaffa frame of a puma. But my Mafaya on the Liual and the Elematu to a verma, my fire, Faperama, and Elevaperama, Puma. Hallelujah. Anything a kind of moving up there, I live to not tell you to. Anything a tie now, I tell you the Larolangi, my Maui, I know the Larolangi that the answer is Jesus Christ. If we turn to the Lord, something amazing will happen to us. I put up some on here. Not if I know for a foot here or Matilina. It's how good I foot here that to win no for. Amen. But may he brings the hungry to settle in deserts and dry land, that God turn into pools of water and to build their cities. Hallelujah. May Almighty Leakua, Kamakafia I, Wakula Common Molkoafa, for my Wafa, Kupumafa, all my Leakua Koafa. Hallelujah. This means that whatever is not happening, whatever it's dying, hallelujah, the Lord can turn it around and make it a fruitful land. O te vai toi po ame e le mafai ka va ke o e mafai le ko. E mafai le ko fa kupu mangi me le ma ngai la wa ai, hallelujah, fa ko to so fitu. Ta la to mu wo sai to ifanua. Ma to ai to vini. E fua mai ai ona fua e tele. Ma fai le pua, ele o kofa, fai le tua ona fa pena, ona to ai mo to ngala au, I to no tofa ma fa pena o ko ai ko nga vingi, fa mai ke le la ko selenga. Hallelujah, Lord. And I want to say this. Poleale me fo linga mai le work. Poleale me fa me ka le work. O ke fa ya ke to e. Ai le au le ko e liu le ko me le ka le work. Il va ai ka ka ma le work. Hallelujah, Lord. Ai le au le ko e liu le ko work. Amen. Ai asi no ka mai experience ai ki me le. I remember time in familia tu e tau le fa le pisingisi. Ka mango ka mo ai la pisingisi e fa mai Sepi le work na me. Ai we ele work na. Ai ai si ka le mo ai ku pe ka na me e na lo ya se mai ka na me. Ma me ma ka ele se no na me work. O lo ora ku ele ka la mo ka ele work, ma Sepi le work na me. Hallelujah, Lord. Ai na o te tonu na le me le fi pa ele ku me fa me ka le work. Pa o le me mo concentrate ai. O au ele ma va ma le ku.
Ale le ma va ma le ku. Ma ku lo ko le ku. Ale lo. Ko la ma me fa me ka ka le we ki le la ko kilo. Ale lo. Ai le ku e we. Yo. Ya ma ka ki ala le me fa le tu. Ma ka ki ala me fa le tu le me le la ko va ai fa me le we. Ale lo. And to the glory of God lo to tinumale. Elemena mai le tu fa mai uma ka le we pa wa me o pole ya ia le mava ma le akua ia le lei le ma connection ma le tu o me ala fa me ka le we ia ma yo ka ki me fa le tu ma to ai ele ska mai me fa le tu ma ko ai o te fa tu foi o mo to me la to te le no ia o ke va ko ma ki me fa ile ko se me fa sepi al me fa ile ko pa wa le me ma fa ile loko ia le leile ma kama mo loko tu ale lo na vai le po a me fa me mo ko fa ile ola ma me fa me ka ka si le we na me ale lo o te vai atu e to e ma tia le protection e o ma di kai mi nge ele fa pe o fa kamala le ku la ko misi la mani ko mo la fe pe le ku a o ba mi le ka ka po le al me fa me ka ka le we e we ka le ku wa me fa me ka mo to fa ni fa me ile o sa ka la me e o la o la me fa me ele na ka mo fa mo ka ka le o yo ka ka la ko fa mo a ko va ya ke to e po le al to fa ya sa le ku a ya le ku a ma le la ko le ku e o la ma le ka pe a fonga la to fa ko to su le va e fa ma via fo ia ia te la to e o to fa tu sei na fo ia to e le fa ti tia fo ia o la to ma e va fonga la vai o le ma via ka ka e le fa la mo la ko ni ma lo sio lima o le ma via ka ka e le fa la mo la mo le va ai le si ka ka pe mo via o le ma via ka ka e fa la mo la mo i ngā waku lo loko i le kua, ma e ngā wai lo kanaka i le kua, ale lue lo, o le mamuia i le sau ma sisifo pe sau se sau, o le mamuia i sau i le kua. A o e kangi aku i le kua, ma e malia le loko le kua, ma e kaupala au ma e whapeaku le kua, e le aile mo mo sisifa ma e moe ma e jau na oe, au ma oe, o le se wha ma e moe. Ma mai wana wha manuia leo le atua i le atou, ma mai, they raise large family, there's and herds of livestock increase. Avon mai, ao e nga vese na nga mamalia le loko le kua, e au mai le kua me kau le increase ya ke oe. Whamamuia le kua ngaruenga o lima, ale lue lo. Ai manatu te manau mia le kua o te whaiatu e makau kia le sango le kua e whamamuia oe. Friends, that's why you need Jesus in your life. Otahuhu, that's the reason why you desperately needed Jesus in your life. We desperately needed the Holy Ghost in our lives. Because I tell you, hallelujah, Lord. All the time and every time we must cry out to the Lord and be desperate for God. Hallelujah, Lord. In closing, those are wise will take all this to heart. They will see in our history the faithful Lamb of the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Ola lato matamata I mene tutupu, I mene kukupu I kamaka ia na lauma kulia solenge. Hallelujah, Lord. Tamata I mene tutupu I tamata ia, pa mengalako moli mawina ai le faa maa ongio le atua. We are serving a faithful God. He will never abandon us nor forsake us. Hallelujah, Lord. He's a faithful God. Whatever He promises, He will deliver. Amen. Ole ko e fama kala e salamu e fai salamu I le feta misi e tangata I le atua I ngā wala ko logo le ise me fai e se kanaka. Hallelujah, Lord. But don't wait until the problem is worse.
Cry out to God for anything and everything. So se kaimi ka koke, mga mia ile kua, hallelujah, Lord. If you have lost of direction, if you don't know where to go, if you are hungry, if you are thirsty, if you are living in the shadow of death, if you are depressed, if you are being bound by the chains of misery, if you are sick, if you are afraid, if you fail, call upon the name of the Lord. Hallelujah, Lord. Call upon the name of the Lord. Hallelujah, Jesus. And lastly, after God help you, umalonga saule kwe whamamwia ya ke oe, makani le mama omalo loko ngai kawalawa ile atua, ola mele fai, kako mele fai, hallelujah, Lord, fai kwe walu leiva iya. Ia fi atu la tau ile li. Ia e vivi ile li. Ona mavenga e fai ni whanau o tangata. Vivi ile li ona mavenga o fai e whanau o kanaka. Wawa whamania e tangata e fia inu. Ia e wawa ia whamalia e tato fia fia inu. O tangata matana ina foi o maona mai a teia. O tangata matana ina o maona. Wa vai ai. A umalonga fai na kawalau le atua. O sau le atua e fisosoki le koe. Si, no maulima mai vivi ile tua e kai ro na mane leima no fa maoni. Pa o posumo le lima. Ia vi atu la tau le li o no lona lofa. Vivi ile li o no le lofa le tua. Ona ma venga na fai. Ma va venga na fai le tua. Pa o polusu tasi no fulua. Ia vi atu la tau le li o no lona lofa. Ia vivi ile li o no le lofa le tua. Ona ma venga na fai de fa. Ona ma venga na fai e tangata. Ia la tau fai tau ranga fo i tau ranga i le vi inga. Fai sa tau ranga le leo vi inga, tau ranga kupe, tau ranga vi inga. Tau watu le oli o ana maluenga. Ma e tau watu le oli o maluenga le atua. Hallelujah, fai pe kokasi kolua. Ia vi atu la tau le li o no lona lofa. Vi le li o no lona lofa. Ona ma venga na fai de fa. Ona ma venga na fai ya. Ia la tau fa ne ia teia. Fa ne ia teia. Fa ku tonga umo le nuku. Yoe. Ia vi atu la teia le safa inga to. Ia vi atu le tua le me fa poko ai ka maka. Amen. Hallelujah, Lord. Ai ora mai o mai fika ka mai bala au le tua o tani mai le tua. O le me ka ko fai le tangata. Si ilu mo lima mai vi le tua mai fa fitai e lo fa ma. Hallelujah, Lord. No fai atu la ia le o tonu. Our only hope is God. Anybody who is listening to my voice, your only hope is God. Thank God for all the blessings that come to us, but I tell you, our only hope is Jesus Christ. Amen. Don't put anything in the place of God. Don't you ever think that you can have life without the Lord Jesus. You need Jesus all the time. I need Jesus. We all need Jesus. Hallelujah. Le kare si o tō ura o te taro. Ina ia whapea nao na tau na i tato wa ai le tua te mine. Listen many li ko saune lo rangi. Well, now the world is now closing to an end. Hallelujah, Lord. Our only hope is Jesus Christ. The desperate need of the world is Jesus Christ. The desperate need of the church is the Holy Spirit. Hallelujah, Lord. God bless you. I will encourage you to keep fighting and keep going. Hallelujah, Lord. May you touch the tongue, be more to Hallelujah, Lord. Honor Jesus. We will also want to pray specifically for this family in the United Kingdom that you have requested to pray for your family because of the COVID-19. Let's pray for your family right now. In the name of Jesus, I pray for this family in the United Kingdom. Lord, the fear is now taking over. I command the spirit of fear, you must leave this family right now. That in the mighty name of Jesus, the blood and the most powerful blood, the blood of Jesus, I plead the blood of Jesus over this family in the United Kingdom. May the Lord Jesus keep that family in the name of Jesus. I command the spirit of COVID-19, you must never touch this family right now. In the name of Jesus. Father, I ask you that your divine protection shall surround that family. Lord, that you will put the hedge around this family in United Kingdom. Bless them, Father God, I pray in the name of Jesus. Father, if they are not saved, Lord, I pray, Father God, that you will speak to them, Lord God, to save them. I also pray for this family, if you are listening to my voice,
if you are not born again, I ask you to give your life to the Lord, because the beginning of greater things in your family will be giving your life to the Lord. Bless them, Father, I pray in the name of Jesus. May the name of Jesus be declared in that family. Oh, hallelujah, Father. I pray, Lord God, that healing will come to that family in the name of Jesus, and bless them in the name of Jesus. Hallelujah, Lord. Lord God, I pray for this family in Australia, that they are so scared of the COVID-19. Right now, in the name of Jesus, I command the spirit of COVID-19, stay away from this family. Lord, in the mighty name of Jesus, I pray, Lord God, that you'll put the hedge around that family. Oh, hallelujah, Father. Exactly like the one you put around the home of Job. Father, I pray, Lord God, that healing will come to that family in the name of Jesus. If they are not born again, I pray, Lord God, that you will save them. I also will ask his family, give your life to the Lord if you're not born again. Bless them, Father, in the name of Jesus. Keep them, Father God. Lord, I ask for your divine protection upon them in the name of Jesus. Blessing and blessing and blessing that family. If there's any curse attached to that family, I break loose of that curse right now in the name of Jesus. I thank you and I bless you, Lord Jesus, for we know that in your word, if we cry out to you, you will respond and answer. May the name of Jesus be glorified. Hallelujah, Lord. Amen and amen.